Potresna ispovest za drugarke potpuno je poremetila njene pratioce na društvenim mrežama. Naime, nakon i zbog konzumiranja alkohola i ostalih supstanci, ona se odlučila na drastičan korak. Nekadašnja učesnica najgledanijeg reality show programa Zadruga i atraktivna starleta Denise Dame zabrinula je sve svojom poslednjom objavom. Ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram i šokirala javnost podresnom porukom koju je podelila sa svojim pratiocima. Sinoć sam dostigla dno dna. Želela bih da se izvinim svakome koga sam povredila zloupotrebljavanjem romazepama, alkohola i ostalih supstanci, ucenjivanjem i preteranim partijanjem. Skloneću se iz javnog života i društvenih mreža kako bih se fokusirala na poboljšanje mentalnog zdravlja, napisala je zadrugarka na svom storiju. Podsećanja radi, Denise Dame je početkom godine završila na operacionom stolu te je prošla kroz operaciju koja je trajala 4 sata pod opštom anestezijom.